Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 16 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudufasha kuraba ibizindutse vyibonekeza. Mutama, waramutse neza? Waramutse neza bwana munyamakuru. Yego twaramutse neza. Mutama, rero tudatevye ndagira ngo twirukanke turabire hamwe ibiriko biragenda biba kuri zone de compa mu gace k'imirwana aho vyifashe gute? No kuvuga ngo ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje gukomera cyane. Yego. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugaba ibitero mu misozi yahariya muri Sud Kivu. Yego. Kugeza nubwo abaturage benshi batangiye guhunga ibice byinshi batuyemo byahariya muri Sud Kivu. Turaza kandi kubabwira arrière front cyase ko ibijyanye na conflit armé aho intambara ikomeye ikomeje kuba. Turabwira kandi engagement militaire kwinjira mu mirwano kwa FDNB na FARDC mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye byahariya muri Kivu ya ruguru cyane cyane Masisi ndetse na Warikare. Turaza kandi kugaruka kuri offensive ndetse na contre offensive. Turaza kubabwira ibijyanye na reprise stratégique biriko biragaragara aho hari ibice bimwe na bimwe abasirikare bamaze kuvamo. Turaza kandi kurebera hamwe siège, turebe kandi ibijyanye na mouvre tactique. Turaza kubabwira stratégie militaire, turebera hamwe plan d'opération mu bihe bice. Ni imisozi itandukanye itegamiye Uvira. Turaza kandi no kurebera hamwe coordination inter-armée guhuza ingabo mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira reconnaissance uburyo ikomeje kugenda ikora akazi gakomeye aho kugeza ubu bakoze iki. Ni ibikorwa bitandukanye bya gisirikare bikomeje kugenda bihindurwa cyane cyane ku mpande z'igisirikare cy'Uburundi ndetse kandi no muri Uvira. Turaza kandi kureberamwe uburyo renseignement militaire ikomeje kugenda ikorwa ku rwego rudasanzwe. Turebe biriko biragenda bivuga bya neutralisation de la menace. Turebere hamwe kandi appui logistique mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira FENURI ndetse na tire croise mu bice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe frappe aérienne ndetse na lance roquette ndetse na za mitrailleuse rudre zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira unité de infanterie ndetse na unité blindée. Turababwira commandement de zone. Turebe biriko biragenda biba aho muri etat major bamaze gutanga itegeko rikomeye ry'uko bagomba kurwana ubudasubira inyuma. Turababwira kandi officier supérieur wamaze kugera mu gisagara cya Uvira. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na force spéciale zarungitswe zivuye mu gihugu cy'u Burundi aho zazanye iki. Bazanye ibikoresho byinshi bitandukanye by'indashino byiganjemo iby'ikoranabuhanga cyane cyane bizwi cyane ku majyepfo bitewe n'uko neza turamutegereyeho. Turaza kandi no kubabwira théâtre des opérations ari kubera imirwano. Turebe uko byifashe banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano agezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 16 kwezi kw'icenda 2025. Mutama, tuyaherehe? Ndagira ngo tuyahere mu misozi y'Iminembwe bwa munyamakuru kuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje gukomera cyane. Byifashe gute kugeza ubu ngubu Iminembwe? Ni ukuvuga ngo ni imisozi y'Iminembwe cyane cyane n'indi misozi itegamiye Sud Kivu igana mu byerekezo by'aho abanyamurenge batuye. Yego. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uruhande rw'abarundi ndetse kandi n'abandi bafatanyabikorwa babo cyane cyane wazarendo. Yego. Bongeye kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abasivile. Ahangaha ndakubwiza ukuri ko abaturage bari batuye mu misozi yegereye hariya neza cyane na za Sisi mu byerekezo bigana za Rubinga ndetse n'ahitwa Karonda na Busindi na Kahoho. Yego.
ni hafi y'umuhanda rute nasiyonari 521 abaturage batangiye guhunga. Ni nyuma y'uko nagiye nkubwira y'uko hafi y'ikiyaga cya Tanganyika mu byerekezo biri hafi na za Kazimiya no mu byerekezo byegereye hariya za Kabanga ahitwa Kakuru. Yego. Aho ni ku muhanda wa Fizi uva mu byerekezo Kananda werekeza Karemberembe. Bwana munyamakuru, aha hantu hagiye hazanwa abasirikare, ndakubwira nti ikigiye kuba ni ikintu giteye ubwoba kandi abaturage batuye iriya misozi yego bashobora kwisanga bahuye n'ibibazo bikomeye. Niho rero ku ikubitiro ku muhanda harute nasiyonari 521 mu byerekezo bya Kimoto ndetse na Shuki, hafi y'umuhanda wa rute nasiyonari 501 ugana mu byerekezo n'ubundi biri hafi y'ahazwi no ku gace no ku musozi witwa Mupapayi. yego Birumvikana yuko ibyo ni ibice bitegamiye n'ahantu hitwa Bwanakoro no mu byerekezo bigana Kakaraye na Karungambuzi. yego Ibi byerekezo rero bya Karungambuzi abaturage batangiye kuhagana nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abaturage baho bari kugabwaho ibitero n'ibibunda biri mu bwoko bwa Kirarizi ndetse kandi n'indege z'intambara ziganjemo amadrone ya T4. yego Ahangaha bari kubikora mu rwego rwo guca intege uyu mutwe w'intare zasarambwe nyuma y'uko intare zasarambwe zizanye umusaka ku munsi w'ejo wundi wo ku byerekezo bya Bukavu hari hafi ya Zamuhoza ndetse na Kamanyura, abandi bakabakisha za Sabunda bakamanura hari za Kibwenge ndetse na za Mayamoto baberekeza muri za Minembwe. Niyo mpamvu dukomeje kugaba uvuga ko ari ibitero ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe. yego mu yandi makuru arakomeje kugenda agarukaho cyane nuko umunyamakuru w'umusesenguzi w'umurundi wabaga mu Rwanda nk'impunzi witwa Niyukuri Diodoni wari uzwi ku izina rya Rabani, akaba yakoranye n'ibinyamakuru bitandukanye. Biravugwa ko yamaze gushimutwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Hari hashize iminsi atavugana na bagenzi bo mu Rwanda, ariko mu gukomeza kubahiriza biza kumenyekana ko yashimuswe kuri ubu akaba ari ku butaka bw'u Burundi. Umuyobozi w'itangazamakuru ndetse kugeza ubu nta cyaratangaza mu Burundi. Amakuru atugeraho nuko Rabani hashize iminsi atavuga nk'ibisanzwe, oro bivugwa ko hari haciyemo nk'ibyumweru biratagaragara. Bikaba bivugwa ko kuri ubu amakuru aharavuga ko yashimuswe ndetse afungiwe mu Burundi. Biravugwa ko rero aribwo amakuru yaje kumenyekana muri weekend ishize ko yamaze kuba yagezwe i Burundi. Hari amakuru avuga ko hari umuntu wabanje kujya kubiwe aturutse muri Zambia ajya kubiwe mu Bugesera aho Rabani yaratuye, ndetse nguyu akaba ari we wagiye umushukashuka biza kurangira mugejeje mu maboko y'inzego z'iperereza z'u Burundi. Mu biganiro bitandukanye yagiye akorera kuri chaîne zitandukanye mu Rwanda, Rabani yagiye agaragaza intege nke zitandukanye z'ubutegetsi bwo mu karere nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho yagera ku Burundi igihugu azi neza yavukiyemo akagaragaza intege nke z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Biravuga ko telefoni ye abamushimuse bayirekeyeho kugira ngo babone uko babaka amafaranga kuri WhatsApp. Biba ngombwa ko abantu bari mu Burundi bayikurikirana kugira ngo bamenye agace iherereyemo. Baza gutungurwa no gusanga telefoni ye iri gukoreshwa n'iminara yo ku cyicaro gikuru cy'urwego rw'igihugu rw'iperereza mu Burundi, Service National de Renseignement mu gace kitwa Rohero ya mbere, nyuma yo kugera aho ibi bikomeje kugenda biba. Kasho ya Service National de Renseignement mu iherereye muri Rohero bivuga ko iyoborwa n'uwitwa King Kongo, ngo umuntu uyisohokamo ari muzima abari umurame kuko ibamo iyicarubozo riteye ubwoba. Bivuga ko WhatsApp ishobora kuba yarakuweho ndetse simukadi zikaguma ku murongo. Ngayo nguko rero ibi nibiri kuvugwa kuri uyu Rabani Mutama. Dukomeze n'andi makuru. Andi makuru mu bindi bice byifashe gute? Andi makuru mu bindi bice ahangaha ndagira ngo tugaruke mu misozi ya hano muri teritwari ya Masisi. Sinzi niba ngira ngo iyi nkuru ntabwo tugize kwigarukaho kuko bitewe n'amasaha yatugereyeho. Yego
Ni amakuru akomeye cyane mu mirwano ikomeje kubera mu bice bya hariya muri teritwari ya Masisi. yego Ni umudugudu wa Ronga guhera ku munsi w'ejo wabereyemo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasaramwe ndetse kandi no ku ruhande rw'abawazarendo utibagiwe abasirikare ba FDND. yego Iyi rero iyi Ronga iherereye mu gace ka Hembe muri sheferi ya Bashari ya Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. yego Umunsi w'ejo intare zasaramwe zarwanye bikomeye cyane zishaka kubambura aka gace ku ruhande rw'aba bawazarendo ndetse n'abasirikare ba FDND. yego Biza kuba ikibazo gikomeye cyane ariko baka kanya aka gace rwose kari muri sheferi ya Mukoto muri teritwari ya Masisi kari hafi neza cyane na Warikare. yego kamaze kongera gufatwa n'umutwe w'intare zasaramwe nyuma y'amasaha agera kuri ane bagafite mu maboko bakagabwaho ibitero n'abo basirikare b'abarundi bari bitwaje imbunda by'amashinigani ndetse kandi n'izindi ntwaro ziremereye. yego Ubu rero kuri uno munsi kuri uno munsi muri ano masaha nyuma y'uko mu rukerera habaye imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'intare zasaramwe. Intare zasaramwe ngo zongeye kwisiza aka gace ka Ronga ariko bikavuga yuko ibintu bishobora kuza gukomera cyane hakurikijwe uburyo ki n'ubundi ibintu bikomeje kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC batari kumva uburyo ki ibintu bikomeza kugenda bikomera cyane ku ruhande rwabo babambura uduce tumwe na tumwe teritwari ya Masisi. Ariko nubwo bavuga yuko aka gace kegereye n'ubundi santere ya Pinga aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri kwegereza intwaro harimo n'intwaro ziremereye cyane, yego bikavugwa yuko biri buze guteza ikibazo ku mirongo y'imbere ku rugamba ukurikije uburyo agace gasa naho kitegeye neza cyane ibice biri strategike ku ruhande rw'aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo baherereye cyane cyane muri ya misozi ya Pinga Patuwa na Bukumbira. yego kagira inkuru byagenze gute? Aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyongeye gusheringa amakompa menshi cyane giturutse hasi ikiyaga cya Tanganyika mu misozi yegereye hariya za Kasekesi no mu misozi ya za Sima. yego tubwire uko bihagaze kugeza ubu tuvugana, ni ibiki biri kujya mbere? Ni ukuvuga ngo ni igisirikare cy'u Burundi yego gikomeje kugenda cyohereza imisada muri biriya bice byahariya muri Uvira. yego Ni igisirikare cy'u Burundi kandi kiri kohereza abasirikare benshi bari gukura muri iriya misozi yegereye hariya mu mujyi wa Bujumbura ndetse kandi bikavuga yuko amato menshi y'abasirikare b'abarundi bari kubakura hariya mu misozi iri hafi mu gihugu cy'u Burundi hariya mu misozi yegereye za Burambi, Bugarama, Magara, Minago, Kagogo, Kizuka, Rukinga aba basirikare bakagenda babambutsa amato. yego ibyo byaba byaratangiye kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bimaze igihe n'ubundi uburyo imisada iri koherezwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Hari abari koherezwa baciye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika muri uriya muhanda n'ubundi uturuka mu mujyi wa Bujumbura. Hari abari kwambutswa amato bakoresheje aya mato y'abasivile. yego Aba rero bari koherezwa bambutse bakoresheje amato y'abasivile ndetse n'andi mato atandukanye igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha muri takitike zacyo. yego Aya mato kenshi y'abasivile ari kwambutsa abasirikare bambaye n'imyenda ya gisivile bagira muri iriya misozi iri hasi n'ubundi na za Uvira cyangwa mu misozi y'imihembwe bakambara imyenda y'abasirikare. yego Hari umusirikare w'abasirikare b'abarundi wavuye ahitwa Kagogo, Minago hariya mu gihugu cy'u Burundi. wahavuye ryari n'uyu munsi? Ni umusaza w'abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ya mu gitondo. yego bawambutse ikiyaga cya Tanganyika. Bivuga yuko ari amazi agera kuri ane yaje mu byiciro bitandukanye kandi aciye mu bice bitandukanye by'ikiyaga cya Tanganyika. yego Bivugwa yuko igisirikare cy'umutwe w'intare zasaramwe gikomerewe kandi gikomeye cyane kuba cyahangana n'iki gisirikare cy'u Burundi mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha amanyanga yose cyohereza n'amayeri menshi abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aha rero nagira ngo twinjire muri operasiyo yabereye hariya mu misozi yegereye Minembwe. yego aho igisirikare cy'u Burundi cyagerageje gusheringa mu bice n'ubundi intare zasaramwe ziherereyemo. yego ngaho tubwire byagenze gute? Uti rero operasiyo ukuntu yagenze. yego Hari abasirikare bari muri iriya misozi ya za Uvira. yego bari bamaze igihe bategurwa hariya mu misozi ya Uvira hafi y'umuhanda Route Nationale 5.
muri ibyo bice muri amahoro? muri ibi bice turi amahoro turashima Imana. Yego, bikomeje kugenda bivugwa ko mu gisagara cya Uvira ibintu ntibyoroshye. Masisi naho izasarambwe zigaruriye ibice 8, ndetse yanavugwa ko deployment ikomeje kugenda ikorwa. Ndagira ngo rero ducire mu nshamake amakuru tuzaniye cyangwa se ahagezweho kuri aya masaha. Uraza kutuganiriza kuki? Ndaza kubaganiriza mu byiciro byinshi by'amakuru menshi atandukanye. Yego. By'umwihariko turaza kwibanda muri Uvira. Yego. Ribanda Warikare. Yego. No mu yindi misozi itandukanye icungamiye imisozi. Yego. Hano Warikare cyane twibande no mu misozi muri Kivu y'Amajyaruguru, byaba ari Rubero, Masisi n'ahandi atandukanye. Ibintu bikomeje kugenda bihinduka buri segonda. Yego, nanjye rero ndibuze kubwira abadukurikiye ibijyanye n'ibyatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga, uyu umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, aho yavuye cyangwa se yaciye amarenga ko izasarambwe zigomba gufata indi miji 3 ikomeye. Turaza kwinjira turebe ibyatangajwe ndetse n'icyo tugomba kwitega. Turaza kandi kubabwira mu buryo bw'iramvuye ibijyanye n'imyigaragambyo yabereye Uvira, aho bimenyekanye ko yaguyemo abantu benshi. Hari andi makuru ratugezeho. Turaza kandi kubabwira ko umubiri yavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kumwica yasabye kurindwa. Turaza rero kubabwira byinshi kuri aya makuru. Ni mu gihe kandi turi buze no kwinjira mu barracks za FDN Benai FARDC tukababwira ibiko biragenda bitegurwa. Turaza kandi kwinjira mu makuru arebana n'amakosa akomeye ari kuvugwa muri Wazalendo ndetse n'andi makosa akomeye ari gushinjwa M23. Turebe ibiri kugenda bitangazwa. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na DMAP ndetse na Service Nationale de Renseignement, aho batahuye imigambi ikomeye ifitwe n'izasarambwe. Izo nizo ngingo z'ingenzi banywanyi tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye. Icyo usabwa nta kindi, kuri wowe dukurikiye bwa mbere hita ufyonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'ibindi biganiro. Mutama, ndagira ngo utangire utubwira uko byifashe mu misozi icungamiye Uvira mbere ko twinjira Uvira tukareba ibijyanye n'imyigaragambyo ikomeje kwabera. Nukuvuga ngo mu misozi icungamiye Uvira ho nta kindi kiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bakomeje kongera ingufu kandi n'imbaraga zidasanzwe mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Nukuvuga ngo imisozi ya Uvira itandukanye nka hano za Kinigi, mu misozi ngira ngo dukunze kugarukaho cyane, mu misozi ya hariya za Bugoroko, mu misozi ya hano mu byerekezo byegereye neza ikiyaga cya Tanganyika, za Muheto, Katongo, Gomba ndetse na Kirungwe. Yego. Ubu ngubu igihari nuko Wazalendo zaciye ibintu ziri gutera amabuye mu bice byose bitandukanye abasirikare b'Abarundi baherereyemo. Yego. Wazalendo zirashaka gufunga ibice byose Abarundi baturukamo bohereza imisada, kandi bari gushaka kugaba ibitero. Bari kubaziza iki Mutama? Abo barabaziza iki kuki badashaka ko bakora ibyo bari basanzwe bakora? Ni ishyari rikomeye Wazalendo bafitiye igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko gihawe inshingano ku mirongo imbere ku rugamba. Yego. Cyane kuyobora operation mu byiciro byinshi bitandukanye, ndetse kandi no kunyomoza no kubeshyuza abasirikare ba Wazalendo nyuma y'uko bateje imyivumbagatanyo ko hahawe inshingano uwitwa General Gasita. Yego. Ahangaha igisirikare cy'u Burundi cyo kirabwira Wazalendo ko ntacyo bitwaye n'ubundi, nuko uno mugabo yarazanwe ku mirongo imbere ku rugamba, ngo ntacyo bivuze kuko n'ubundi urugamba cyane cyane ruyobowe n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Hari icyo byaba byahungabanyije kuri operation zari ziriko ziragenda zibandanya? Nukuvuga ngo operation ubu ngubu zahagaze, kuko niba ari operation zari zigamije kurwanya umutwe w'intare zasarambwe. Yego. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu batangije operation zo gushakisha buryo ki bakora ubuhuza hagati y'Abazalendo no ku ruhande rwabo. Yego. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye. Yego. Ndagira ngo rero unyemerere turebe n'ubundi by'imyigaragambyo mbere ko turi buze kwerekeza n'ubundi ku mirwano ikomeye wambwira kubera muri bimwe mu bice bitandukanye.
aho rero kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya munani ukwezi kw'icyenda 2025 muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta bateguye imyigaragambyo yo kwirukana General Gasita. Biba ngombwa ko FARDC itatanya bari bari mu myigaragambyo, ndetse bikaba bivugwa ko hari n'abantu nibura 5 bamaze kuba bahasiga ubuzima. Ni imyigaragambyo yateguwe mu rwego rwo gusaba ko General Olivier Gasita woherejwe na FARDC gukorera muri iki gisagara nka komanda wungirije ushinzwe ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare yahavanwa kuko batamushaka. Imyigaragambyo yo kwamagana umuyobozi wa FARDC yashyizweho n'abayobozi ba Kinshasa, ikaba yabaye mu gihe FARDC yatanze ibisobanuro kwishyirwaho rye kuri uyu umwanya, ndetse no ko bakomoza no kuri Gasita bavuga ko ari umuntu ukunda igihugu cye iyo bitaba ibyo atari koherezwa. Barakomeza nk'uko rero bigaragara, biravugwa kandi aba Wazalendo ko bavuga ko bafite ibimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare rukomeye mu ifatwa rya Bukavu, kandi bizeye ko azatuma uyu mujyi nawo ufatwa. Amafoto ya mbere yashyizweho agaragara y'imyigaragambyo aragaragaza abantu bafite icyapa cyanditseho amagambo agira ati Gasita asubira iwanyu Uvira ntitugushaka. Ngayo nguko rero ni ibiri kuba, ndagira ngo tujyane n'ahandi hazindutse humvikana ibituruka. Mutamu uratwumva? Yego ndabumva cyane. Yego. Nukuvuga ngo ikiri kugaragara kandi ikiri kumvikana cyane ni imisozi ya hano muri Sud Kivu, cyane cyane agace kitwa Kingwengwe. Yego. Habayemo imirwano hagati y'Abawazalendo ndetse no ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Yego. Ni uyu mutwe w'intare za Sarambwe nguri gushaka kwirukanwa muri iriya misozi ya Murenge, imisozi ya Dembe, Sange, Rungutu, Mushereza, Remera. Yego. Nyuma yuko n'ubundi bigaragaye yuko ino misozi itangatanze umujyi wa Uvira, kandi bishobora korohera cyane uno mutwe kwinjira mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko n'ubundi uno mutwe ukomeje kugenda usa naho uri gukontorora ibi bice bya hano muri za Kingwengwe ndetse no muri bice byegereye Dembe, Sange, Rungutu ndetse na Remera, utibagiye Mushereza. Yego. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cyane Wazalendo. Binavugwa yuko harimo n'abasirikare ba FDN ndetse na FDLR nk'uko amakuru akomeje kugenda bitangaza, ariko bikavugwa yuko Wazalendo bari kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice navuga yuko bashaka gutinyuka ngo bakereke uwitwa Kisekedi ko bashoboye. Yego. Rero nibyo byavuzwe kandi biri kugaragara yuko n'ubundi igisirikare cya Wazalendo rwose bagabye igitero Kingwengwe, ariko bivugwa yuko iki gitero bagabye uyu mutwe wagerageje gusa naho ubererekera gatoya izi Wazalendo bazirekera muri misozi za Kingwengwe bajya muri misozi za Kihande na Kidija. Yego. akaba aribo babaniye imbaraga, baravuga bati mu gihe bongeye gutera intambwe bazamuka n'iriya misozi ya Murenge, nta kindi kintu kiri buze kuba imisade yacu abasirikare b'uturuke Remera na Mushereza, utibagiye Rungutu na Sange bari buze kugaba ibitero muri iriya biti basubiza Wazalendo na FARDC inyuma, utibagiye abasirikare b'Abarundi. Ariko cyane bivuga yuko Wazalendo zo ziri kwigaragaza cyane kugira ngo zereke ngo Kisekedi Shirombo yuko zishoboye. Yego. Ibi rero mubwiza ukuri ko byateje ikibazo cyane, wenda navuga yuko ari ishyaka ryiza ku ruhande wenda rw'abashyigikiye Wazalendo cyangwa bashyigikiye FARDC. Yego. Ariko ibi byose Wazalendo ngo bari kubigaragaza bavuga yuko ngo icyatumye bafata imbunda ngari urukundo ngo bakunze igisirikare n'igihugu cyabo, ngo rero bagomba kubigaragaza mu ngufu, nanone bagomba gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego, Mutama nyemerera no tuje ku byahishuwe na General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa AFC M23. Ubwo turagaruka ugenda utubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. No mugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC General Sultan Emmanuel Makenga yaciye amarenga y'ukuri ya mutwe ugomba kwigarurira imijyi itandukanye irimo Kisangani, Karami, Kindu na Hakindo. Makenga yabitangaje ubwo we n'umuhuzabikorwa wa AFC basozaga amahugurwa y'abayoboke bashya
baheruka kwinjira muri iryo huriro. Mu byumweru bibiri bariya bayoboke bamaze bahugurwa bahawe ubumenyi butandukanye burimo amayeri ya gisirikare, amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingengabitekerezo y'impinduramatwara, imiyoborere y'uburenganzira bwa muntu n'uruhare rw'abagore n'urubyiruko mu mpinduramatwara. General Sultan Emmanuel Makenga ubwo yaganirizaga bariya bayoboke yagarutse ku mibabaro abanyekongo bakomeje guhura nayo kubera ubutegetsi bwa Kinshasa, agaragaza ko ari ngombwa gukomeza intambara n'ubukangurambaga nta gucika intege mu rwego rwo kwivuna ubwo butegetsi. Yagize ati turi hano mu rwego rwo kubohora igihugu cyacu, mu rwego rwo kubohora abaturage bose ba Kongo batesetse cyane. Igihugu cyacu kimaze igihe kirekire gisenyuka kubera imiyoborere mibi ya Kinshasa. Turi hano mu rwego rwo kukirokora no kurokora abanyekongo bose. General Sultan Emmanuel Makenga yabwiye bari abayoboke ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasenyutse ariko ikaba ikeneye kubohorwa. Yavuze ko AFC yahisemo gukoresha imbaraga kuko ariyo nzira yonyine yari isigaye yo kubohora igihugu. Ati ukurikije ibihe igihugu cyacu kirimo, amagambo yonyine ntabwo ahagije ngo kibe cyabohorwa. Uyu generali yasabye bariya bayoboke guhuza imbaraga na AFC. Yaciye amarenga yuko uyu mutwe ufite gahunda yo kwigarurira imijyi irimo Kisangani, Kindu na Kremi. Ati twishimiye cyane nk'umuryango turishimye cyane nk'umuryango, ariko tuzongera kwishima kurushaho amahugurwa nk'aya nituyakorera Ikisangani mu ntara ya Chopo, Ikindu mu ntara ya Maniema n'Ikremi mu ntara ya Tanganyika. General Sultan Emmanuel Makenga yabwiye bari abayoboke ko hari abatekereza ko M23 izahagarika urugamba igasubira inyuma, gusa ashimangira ko ibyo bitazigera bibaho. Yunzemo ati turashaka amahoro, turarwanira amahoro, ariko aya mahoro ntabwo azapfa kwizana. Kisekedi ntabwo ashaka amahoro, inzira yahisemo byabaye ngombwa ko duhatirizwa kuyinyuramo. Rero nimuhuze natwe imbaraga tubohora igihugu cyacu. Amahugurwa nk'aya atamuzayahererwa Ikisangani, Ikindu ndetse na Karami. Akaba ari byo yatangaje. Komeza Mutama utubwira n'ahandi uko biri kugenda byifata. Ahandi rero yego, ahandi ngira ngo tunyarukire mu misozi wa Rikare aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no gukomera cyane. Yego, twavuganaga mubwira yuko ibice bigizwe nka Peti, Burayi, Marimo bishobora kwirimo ibibazo bikomeye cyane. Twavuganaga mubwira yuko agace kitwa Peti kishubijwe n'intare za Sarambwe. yego, mu masaha make rero umutwe w'intare za Sarambwe aka gace ka Peti bongeye kubatsimburamo babigeze inyuma gato yahitwa Marimo. yego, ni mu gihe kandi aka kanya turi kuvugana agace kitwa Peti Fatuwa na Bukumbirwa itwitwa umuriro gikomeje kwaka hagati y'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa tutibagiwe abasirikare b'abarundi n'abacancuro aho bari kugaba ibitero simusiga ku ruhande rw'intare za Sarambwe mu bice by'Iwarikare. byo byatangiye gute mu makuru mwamenye? Byatangiye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikoresha indege ziri mu bwoko bw'amahelicopters. Yego, ariko ngo haza kuba ikibazo bitewe n'ikoranabuhanga uyu mutwe wa M23 wubatse muri ya misozi itegamiye imisozi bakontorora. Ubwo birumvikana ko ari imisozi yegereye Mweso, birumvikana ko ari imisozi yegereye Karembe. yego, Byabaye ikibazo gikomeye rero na n'ubu ngubu ubona yuko imirwano yindi isura. yego, na n'ubu ngubu rwose ubona yuko imirwano yakomeye cyane kandi ubona yuko itari buze guhagarara mu gihe gito. yego. Ibi rero byabaye n'ubundi mu gihe FARDC iri kuvuga ko ishaka imisozi Peti, Burayi, Marimo ndetse ishaka Karembe igafata imisozi ya Mweso ikajya muri Masisi. yego, nyuma y'uko n'ubundi intare za Sarambwe zikomeje kugenda zagura ibice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi aho batafashe bari kugenda basa naho bahatambuka bafata bagura imbago. yego, ubona yuko bigoranye cyane rwose muri rusange. yego. Dukomeje na paji y'amakuru nyemerera tuyiramburire ku bijyanye na MONUSCO aho hari amakuru akomeye amaze kutugeraho.
kibazo. ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wungirije Jean Pierre Lacroix yatangaje ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashyigikiye ko ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO bwo kugarura amahoro muri iki gihugu cye zahaguma. Ibi rero Jean Pierre Lacroix yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku igenekerezo ry'indwi kwezi kw'icenda 2025 mu gace ka Ibeni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo ari mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki 3 z'ukwezi kw'icenda 2025. Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi b'iki gihugu barimo abayobozi b'ibihugu bitandukanye harimo rero Perezida Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa bamubwiye ko bashaka ubutumwa bwa MONUSCO ko buzakomeza. Ati ubutumwa budaca ku ruhande nahawe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Minisitiri w'Intebe nuko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko MONUSCO iguma muri iki gihugu kugira ngo ikomeze akazi kandi ubufatanye bwacu nabwo bukomeze ndetse bwongererwemo imbaraga. Aya magambo ya Jean Pierre Lacroix aje mu gihe kwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda 2025 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe inteko rusange ya Loni izanagaruka no ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ni mu gihe kandi mu mezi make azakurikiraho azasuzumwa niba manda ya MONUSCO ishobora kuvugururwa cyangwa ubu butumwa bwashyirwaho iherezo. Mbere Tshisekedi yavugaga ko adashyigikiye ubutumwa bwa MONUSCO kuko nta musaruro bwatanze ndetse yifuzaga ko izi ngabo ziva mu gihugu cye. Kugeza ubu asa n'uwahinduye imvugo nyuma y'aho ingabo zemereye kumushyigikira mu rugamba arimo guhangana na AFC. Mutama ndagira ngo uduhe commentaire, abaturage bo bavuga iki kuri MONUSCO kugeza ubu? Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwana munyamakuru, Yego, ikintu bavuga ku ruhande rwa MONUSCO, iyi ni MONUSCO yagiye igaragarwaho n'ibikorwa byo kubogama, ni MONUSCO yagiye igaragarwaho n'ibikorwa byo gutererana abaturage, ni MONUSCO kandi yagiye yiganza mu byiciro byinshi cyane bivugwa cyane, aho yagiye irinda mu bice birimo ubutunzi kamere bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko amabuye y'agaciro. yego, Ahangaha akaba ariho yibanda irinda cyane mu bice birimo amakampani acukura amabuye y'agaciro cyane kuruta ahandi mu bice, kandi bikanagaragara yuko imyivumbagatanyo yagiye iba mu bice byinshi bitandukanye nta kintu bigeze babikoraho. yego. Aha rero nk'abaturage batuye muri Kivu ya ruguru baravuga bati twebwe ikintu gihari twakora cyangwa se ikintu gihari twatumbera cyane gihari, Yego, ni uguharanira uburenganzira n'ubuzima bwacu ku ruhande rwacu mu gihe bitagirwamo uruhare n'umunyamahanga uwo ari we wese. Bati kandi mu gihe abanyepolitiki b'igihugu cyacu baba bareba yuko igihugu cyacu cyagira imbaraga kubw'uruhare rukomeye rw'impuniswe cyangwa n'abandi batandukanye, bati naho twari turi kujya. Urabona yuko aricyo abaturage hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutekereza kuruta kureba cyane kuri MONUSCO. Ibintu byakomeye cyane. yego. Banywanyi ni muzero tubane kuri iyi paji ikomeye yanditseho amakuru akomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone maze ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane kuri izi ngingo. Mutama tuyaherehe? Tuyahere muri iriya misozi iri hafi na Minembwe, duhere muri iriya misozi ya Kakomba ndetse n'ahitwa Katembo n'Amalungu. Yego, kagira inkuru byagenze gute? Aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gusheringa amakompa menshi cyane giturutse hasi y'ikiyaga cya Tanganyika mu misozi yegereye hariya za Kasekesi no mu misozi ya za Sima. Yego, tubwire uko bihagaze kugeza ubu tuvugana, ni ibiki biri kujya mbere? Ni ukuvuga ngo ni igisirikare cy'u Burundi, Yego, gikomeje kugenda cyohereza imisada muri biriya bice byahariya muri Buvira. yego, ni igisirikare cy'u Burundi kandi kiri kohereza abasirikare benshi bari kuzana bari gukura muri iriya misozi yegereye hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse kandi bikavuga yuko amato menshi y'abasirikare b'Abarundi bari kubakura hariya mu misozi iri hasi mu gihugu cy'u Burundi, hariya mu misozi yegereye za Burambi, Bugarama, Magara, Minago, Kagogo, Kizuka, Rukinga, aba basirikare bakagenda babambutsa amato.
yego ibyo byaba byaratangiye kuva ryari? ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bimaze igihe n'ubundi uburyo imisanzu iri koherezwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hari abari koherezwa baciye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika muri uriya muhanda n'ubundi uturuka mu mujyi wa Bujumbura, hari abari kwambutswa amato bakoresheje aya mato y'abasivile. Yego. Aba rero bari koherezwa bambutse bakoresheje amato y'abasivile ndetse n'andi mato atandukanye igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha muri takitike zacyo. Yego. Aya mato kenshi y'abasivile ari kwambutsa abasirikare bambaye n'imyenda ya gisivile bagira muri iriya misozi iri hasi n'ubundi na za Uvira cyangwa mu misozi y'iminembwe bakambara imyenda y'abasirikare. Yego. Hari umusozi w'abasirikare b'Abarundi bavuye ahitwa Kagogo Minago hariya mu gihugu cy'u Burundi. Wahavuye ryari n'uyu munsi? Ni umusozi w'abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ya mu gitondo. Yego. Bawambutse ikiyaga cya Tanganyika, bivuga yuko ari amazi y'agakurane yaje mu byiciro bitandukanye kandi aciye mu bice bitandukanye by'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Bivugwa yuko igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe gikomerewe kandi kigowe gikomeye cyane kuba cyangana n'iki gisirikare cy'u Burundi mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha amanyanga yose cyohereza n'amayeri menshi abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba. Aha rero nagira ngo twinjire muri operasiyo yabereye hariya mu misozi yegereye Minembwe. Yego. Aho igisirikare cy'u Burundi cyagerageje gusheringa mu bice n'ubundi intare za Sarambwe ziherereyemo. Yego, ngaho tubwire byagenze gute? Uti rero operasiyo ukuntu yagenze. Yego. Hari abasirikare bari muri iriya misozi ya za Uvira. Yego. Bari bamaze igihe bategurwa hariya mu misozi ya Uvira hafi y'umuhanda rute nationali 5 uvuye mu byerekezo bya Kigongo ukamanuka ahitwa Makobola umanutse ahitwa Kasekesi n'ahitwa Swima. Yego. Aba basirikare nibo batambitse ku muhanda rute nationali 7 uva mu byerekezo bya hariya Swima uzambika mu byerekezo bya Marembe. Yego. Hari harimo abasirikare b'Abanakonda ndetse n'abahibu b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Abandi bamubaciye Marembe basa n'abajijishije gatoya. Hari abandi bivuga yuko bisanze mu misozi ya Mwezi, abandi mu misozi ya Kitenge. Yego. Bwana munyamakuru watangatanze uyu mutwe ku buryo uyu mutwe iriya misozi wari urimo ya Kamombo, imisozi ya Rwerera, Kakuku ya mbere ndetse na Kakuku ya kabiri. Yego. No mu misozi ya Kiyanga. Yego. Kiyanda Purutanda no mu misozi za Kishura. Yego. Baje kwisanga iki gisirikare kiri gusheringa amakompara yarari kuva mu misozi yahitwa Katembo n'Amarungu n'ahitwa Karenga. Yego. Bari gusheringa hari hafi y'imisozi yegereye Kiyanda ndetse na Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri. Biranavugwa kandi bemezwa yuko abasirikare uyu mutwe ndetse kandi n'abasirikare basanzwe babarizwa mu mutwe wa Twirwaneho bari muri ya misozi yegereye Kiyanda na Kishura n'ahitwa Rukeniya. Yego. Ubwo ni hafi ya Kananda n'ubundi urumva yuko ari mu byerekezo biri hafi na Fizi. Yego. Biravugwa yuko bahise bamanuka inkungugu bahunga berekeza ahitwa mu byerekezo bya Kakungu hari hafi ya Kahamba na Kisanga. Yego. Kugira ngo barebe yuko nibuza abasirikare batarakomeza gutakariza ubuzima ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se n'ubundi barebe ko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Bikavuga yuko ari iki gitero bagiye kukigagaho basa nabo babyiteguye kuko biravuga yuko nabo bari bohereje imbunda z'umusadara za Itopa. Yego. Aho ngaho ni mu byerekezo bigana Fizi. Yego. Bikavuga yuko mu misozi ya Kananda ndetse n'ahariya mu misozi yegereye Makangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika hari abasirikare b'umutwe w'intare za Sarambwe bari bavuye hariya mu misozi yegereye hariya za Ibashiro. Yego. Bari bamaze igihe bakora urugendo rurerure kuko kuva Ibashiro werekeza Amarungu ndetse no mu misozi hariya za Kisura ni urugendo rurerure. Yego. Nyuma y'uko rero igisirikare cy'u Burundi n'ubundi kimenye yuko uyu mutwe uri kohereza abasirikare kwerekeza muri biriya bice, nicyo cyatumye n'ubundi iki gisirikare gisa nk'aho kigaba ibitero muri iriya misozi intare za Sarambwe ziherereyemo mu misozi yegereye hariya neza cyane hari za Kiyanga ndetse na za Kishura, aho bavugaga bati mu gihe uyu mutwe ukomeje kugenda wicumatuma uva hariya za Kakuku ya kabiri werekeza za Katembo n'Amarungu hafi ya za Kibundu ndetse n'ahitwa za Kaniyekere. Yego. Dushobora kugabwaho ibitero simusiga, ibitero karabutaka. Niyo mpamvu rero wumva ngo hari sharing zavuye muri iriya misozi ya za Sibatwa na za Kakomba. Yego. Izi zisharinga mu misozi ya za Kakuku ya mbere na Kakuku ya kabiri hari mu byerekezo bya za Kamombo na hafi ya no mu bice byegereye hari za Murembe ndetse n'ahitwa Rwerera, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane.
Yego, ibyo rero ni ibiri kwa mbere yuko n'ubundi uza kutujyana ku zindi akisi ukatubwira ibiri ko biragenda biba. Unyemere tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko izasarambwe za kera abarwanyi benshi ba wazarendo bakoranaga na FDLR. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi akisi nawe ugenda uduha update. Ni umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ukaba rero wakiriye benshi mu bo mu mutwe wa UPCRN cyangwa se Union des Patriotes Congolaises pour la Resistance Nationale, ubu ubarizwa mu ihuriro rya Wazalendo. Abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Zasobanuye n'umuvugizi wa M23 urwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ku igenekerezo ry'icumi kwezi kw'icyenda 2025. Mu bishyikirije M23 harimo General Hakizimana Birege, Colonel Heritier Kakiza Muhashi, Lieutenant Colonel Simayeli Mubaraka Yves, Major Hakizimana Faustin Habineza, Ndizeye Jean Baptiste ukorera muri polisi, ndetse na Major Bosco Baraka n'abandi babarirwa muri mirongo. General Burege yasobanuye ko yakoreraga muri UPCRN mu gace kayitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo. Hamya ko mu mutwe w'abarwanyi be bakoranaga harimo FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe myinshi y'abamayimayi. Yagize ati twakoreraga mu gace kahitwa Ruhinzi hafi ya Bukombo, nakoranaga na FDLR, FARDC, mayimayi kubona ibiribwa twishakagamo ibisubizo. FARDC twebwe Wazalendo twakihuza tukajya kubishaka mu baturage, ihene ndetse n'inka. Abaho avuga ko bazitwaraga. Lieutenant Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma yabajije General Burege abatozaga abarwanyi ba UPCRN subiza ko ari FDLR kandi ko iyo bamaze gusahura umutungo w'abaturage amwe bayagabana na FDLR. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimiye kuri wowe dukurikiye bwa mbere, witushyonda sabone ntuzongere gucika.